urahangayitse ntiwahambuka ngo uhumurize abawe maze wabonye ubutore bwawe bagutore intaye y'umugumya wamara itekane itekane none uburundi nkabushaka umuja ukanshimisha aricyo gituma shobora nabo tudasanga ihangiro ryo kubuteza imbere ndumva burundi ndumviriza ndi muri ba barundi b'amaboko bazira amarumba zirakurorera ko rirende y'inyazuka maze umuraga kandi wifukuruye tayari ya burundi uri kumwe na murarudi primus yagutoreye n'umurundi byo kwigina mu mwaka wa 2006 maze wikupiye tayari ya burundi tayari